swastik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babon jat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui kini kikor ki kenthop ya mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kaba Kapadi Tracer ban pendon kam haka basyok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number Pan pensa jingkat mau halor ka jingyat lenti jong ka socio-economic movement kabala penwandur da ka Federation of Khasi Jantia Angaro People FKJGP hapok ka jela ka badai ka wei kita nak trekam jong ka ne ka seng ka FKJGP sengkemi ka larakhe ya ka lengku dap chisnem jong ka ne ka tnat haka arpun torek ujamang hapo nongpo parish hall ya ka ne ka jingrakhe lengku snem lawan bersakilang da uba preston tengsong deputy chief minister jong ka jela ubala long kum kongsan haka jingya don langru da uba Wilbert Rani presiden rangba ka FKJGP sengkemi uba Dondi si Kongsit General Secretary ba Jo Marwin nongelam barim u Dr. Eke Nongkenri lambat kiwi ki nongelam joka seng kentupru na North Kasils District iba kentup yo ba Bishar dhar kumu presiden berbalui lengdo General Secretary hakani ka jingrakhe ya kalengku dap chisnem jongka socio economic movement laya tairu halor kitnat trekam bat kathong jongka ne katnat ba ka FKJGP harangkat ru kumno ban penjanai ya ka jingsakri paiba lengba kane katnat trekam kabala ai lengba kinongkren kibala sempang lapun kup buromru ya kilong kemi kibalayang halaki kijat da kabasengkam lajong badru ya kinong elam jong kaseng berkonkren lecture dan berkomai cimut kade kaseng na tenta dari berbeda dengan kondisi di kenapa tiba ai yang kecil itu dah semua berkat dapat pilih ai semua bermula dong ini nanti dihet dilorek di naskul dilong ni dilong pa dilong sama mungkin ia akan kecimut berkat dalam nilai waktu dinasti nan bagi mereka akai nungkong islam nalar kata kadang dalam sekolah pemahaman dengan sebutan sebutnya ia akan inisiatif dalam FKJGP kasih nakai kadang wei iseng halang dalam simti nungkong di kebab di program banpek banping lani kata socio-economic movement kalau ini nongkren ke pakai nakai kadang subjek kadang kepencingan kepenceliu tentang hadu kata kajimut cuma gelombang kesimanan cuma kristi balong ban ai musim ba kinan yo musim ba kinan ya sabran ba kham tam in ai jimut yang kesuka kata kali itu berubah nanti tu ini dan sifti kesukaan datang kemudian bila don kehat benda coba cincin bagaimana ia tak agricultural policy ke polisi, ke baskem, ke opik, ke bagian kampung, ke Jakarta, kampung, ke Cilong, ke Cima, jom ke Jelang, ya kaba nang di Cima, gidon kam, ban barang, ban baskem, ban garang, kam ya kinong ke. Dikatakan di kaba ngasihwah ban kopi, ban baskem tu, bahkan di polisi. Kabang mentang yang melakukan sudah tahu itu komiti hadir bang melakukan banyak dengan traffic kandon di sini berulang bak di kedua di bagian banyak terpakai di sini kandon di pastel di berkembang dan sendiri itu berkembang atau ini penting ini perlu cuma pilih aja kayak kamu mereka nangis Ulapun pauru bakum menteri jong kajela udon ya katong banwanra ya ka agriculture polisi hapok kajela ban penmentoy ya kinong rep badru kiwi kilat ban penkrau ya ka kamai kaji jong ki paiba kajela kajing awara ini kini kajing raki cintap sistem kini ka socio economic movement kabaktin kasi kolong karoy kapar bagi melang salang kini kolong bani kwa ban pensong tu iki buri kini ba
kadai kapor kapang ini yang kalau sudah kerja. Tapi mohon kapang arpe kalau bah ngin thu bah kani kadai kapang kenang bengilapan ailat samlai tu ni kibam dan kam dan jam pilat plenty ki ban ai ka kata ka jing yalam nanti ki kanang ba ngin thu bah ka yo kam jam kam pat kut kin kam dei ka ba apa ya ta level ka ba ka dang bun kalap dengan nyimi bani terkam nang ta ka balai ka very important ma ka balai kadai ba ngin khanglat ki juman ni beri banabar syakni ka cakap ki te bangin khanglat kum tu bangin siu le adiki partilat genting ni ka stoma tendai dah ka bangi perkhat ba ki samla ka ngi kin bat la ka jong ka ti ki kamera pi la kadai ka ladai ka kam misteri dari kam rap kamreng dari kam kapsnyu dari kam set kam hotel ka pero kinu ki treat kan ka bangi persang pastu ki beri bangin capture hin adal di jadi hangtang yang salah ban kontrol ke jingwan jigi beri ko na ban spok jala ke jing te haba kumbangi syai te bangi ki khasi ni kham le ran man sim ti kini ni kam bola dei barit pagum juru ngi syai demand laning syai pan ni ka dor bahe halo kata kai ka message jong pi kum wi nong elam jong seng i katar ko di ko ni fokus ke bangi ni keren ni fokus ba kan mane apa jing keren ni la ong ba tenten mangi ni wan syahmat ban bu bad condition jingi ki ngam samalam manong ni kwa ya kani ka kam Nai la fi compare pada kapasiti kejong ki makin pala. Nong ni haban penikai ki bikin suatu kapasiti. Kaya ni haban sedang nak berit. Ni pai sampul ki beri mana ba. Ki wanang ni. Engkong kisang ni berit. Nai dah kajing terus tam kejong ki. Gradually kita kam ki kan ki ki. Tengir ni kai ki bikin suatu mana ba. Lari ka level ki lapan sedang nak kapasiti jong ki kaptu sedang nang tu. Lari ka level kapasiti jong ki ka syau ki sedang nak bahe sedang nang tu. Nai kai ki bangun banong golong ba. Ni haban suatu ba. Nya ban shimti no ki kam poro ki bangila ban trai menta ki jabri wi ni ki kon sama ji ban shimno sama ban yan sama te kai ka sinjam jong pi lang ba kan society jong pi nang ne sakmat ba pin put sutu lan ban ra ta ka khubor shaki pai ba ki jongi pi men kan ni au last year April ni stang ni ka movement ya hakini ki snam por sistem ni layat man ki snang almost ni larung sebabun ki snang walang nyamla ban cover ki bun ni larung sebun ki snang sutu i bre Lari karena periang bonong jibri honong honong, aki cakap barang biang cakap bonong ba, ingin penyembiang karena, karena so dari area berapa so dari kebal dari pan kumta tetap, mari pekini baru kan kira pilihan ni, lang hiar sinang hiar, kap bonong ni kapor, kita ni cakap kebal sekantra, aki por memencuala itu ini umi, tak nak kau kesino, oh umi kumbasal santra, mentah ni wakas setelah mobile umi masuk. Kini kiri apa thong pan kini ki kerang kini ki benta jong ketika han yang ki bor khaji barat han satu kiong ba mensua ki wan di ki bos ni thabi pa di menta lek choi ka tata mobile um dak pani ka don ka jing her kini ko apa ni kur sotho ki buri wan ba ki barat ngin pani yang garap lari ki pateng ngin persam ban besu ki buri ni bani mi si khamara ki ka pateng ni most important ni kalong ba ki buri ki ban serious ni kalau di bani serius na